My brother uyaphila? Ngiyaphila mfethu. Bakubiza ba? Ngibongani ngamtshali. Bongani Mtshali. Yeah. Usuka kephi nje like ekhaya? Ekhaya Richards Bay endaweni Mzingazi. Richards Bay Richards Bay? Mzingazi. Yeah. Ngihlangane nawe emgwaqweni la ngaso shop ngithi kuwena ngifuna ngikuthengeleni yabo ezoyidla. Yeah baba. Wase wathi wena hayi kuzoba inkinga if ngikuthengele ukudla ngoba akwayibhemi unga. Ufuna uqala ubheme because izokuhlanzisa. Ngifuna ukuthi ungichazele so leso umuntu obukayo azo understand ukuthi usho ukuthini mangabe ukuthi iwunga izokuhlanzisa. Ufuna uqala ubheme yona qala kwenzakalana ngichazele nje process. Akashashe bafo njengoba sina se-addicted kwiwunga bethu. Ukuthi ugcina usungakwazi ukuthi udle ungabhemile yabo ngoba manje ngesikhathi udla vele inhliziyo ishintshe mfethu yabo uthi usuphoxa nje umuntu okuthengelile ukudla mhlambe udla naye mhlambe ugcina sekuyabuya yabo kanti wena umchazelanga from the start cha bafana mina inkinga yami njengoba ngithi ngithengele ukudla ngoba ngisesimeni esikanje yabo ungabafugcina sivala energy ukuthi udle kuseni yabo kodwa once waqeda ukuyibhema ilapho kuvula khona isikhala sokuthi sungathola into ozoyidla yabo ilapho ke silimaza khona yabo. Okay. Umuntu angayibuza ukuthi ufike kanjani kule situation okuyona yamanje. Uqale ngobhema unga. Yeah, mina ngabafuna iqale from 2010. 2010. Yeah, uyibhema kwami futhi hayi mhlambe kwaba isinqumo sami sokuthi ngiqale ukuyibhema. Umuntu engangisondelene naye obeyisebenzisa so engibhemisa yona ngensanga yabona nami nginganaki ukuthi kunewo ngagcina sengizwe ukuthi ayekuseni senginalokho nje ukuthi ngingabi ne-energy ukudla yabo kodwa once wafika yena ngibhemisa lensanga ngizizwe sengathi nje mfethu sengi-right yabo wagcineke le nto-ke wagcina seyenza phambi kwami-ke le ungake le ngabona ukuthi awu yiyo le nto le engenza ukuthi ekuseni mangalokhu mangayibhemile lensango lena gcine ngingakwazi ukudla yabo ngagcina sengene kanjalo-ke edragsini yabo ngaqhubeka ngalibhema until now yabo kodwa nje ekhaya bazi ukuthi ngibhema i-drugs yabo ngoba mina nosisi wami kuphela esikhona engihlala naye ekhaya yabo uma ngisekhaya abazali abantu abasebengasekho emhlabeni. Okay. Uzuhlangana lo umngane ngesilo wesifazane noma wesilisa? Hayi umuntu wesifazane ubuthandana naye. Yeah. So wena uyibhemela insango nje. Ngibhemela insango ogwayi nje mina yabo ngiphuza utshwala. Okay, lo muntu wesifazane uyabe kubhemisa iwunga ungazi wena. Uthema seubona ke wena ukuthi hayibo lo muntu khona ayifakayo la utheni kuyena? Khona kwaba nzima bafuse ngithola ukuthi kahle kahle bengifaka i-drugsini yabo into engavele ngakhetha ukuyenza ukuthi ngigcine ngize ngimlimaze yabo ngoba vele sengingenile ngakhetha ukungelana ukuthi hayi ngcono vele siqhelelane yabo khona ukuthi mhlampe ngesabingelelane endleleni kodwa nje ukuthi sibe ndawonye ngakhetha ukuthi nje cut off yabo. No ngiyakuzwa. Wena ke uhlangana kanjani ngabantu besifazane? Ubuhlala lapho? Ubuhlala ekhaya? Ubuhlala eThekwini? Ubukephi? Ngize ngihlangana nalo muntu wesifazane ngahlangana khona naye khona la eThekwini yabo. Emva kokuba ngiphelele leli toha engangize ngalo la eThekwini yabo. Sengihlala emgwaqeni ngahlangana naye wangibikela isimo sakhe sokuthi hayi la uhlala khona la emgwaqeni ngezimo ezithize yabo ehlukahlukene yabo ayisaba ndawonye kusagcina sesinabantu engithandana naye yabo nami ngihambe ngiyozama la ngizama khona sibuye sihlale ndawonye lapho engagcina khona-ke sengifake i-drugsini vele wayengifihlela ngoba before wayengalenzi phambi kwami waqhamuka nje sewumuntu esebhema yabo nami ngitshe ngithi insango thatha idamu ngibheme kanti vele ngisefake iwunga phakathi yabo enzela ukuthi ngoba ekhange kube nzima ukuthi ekuseni nayo ngicela imali yabo njalo ngifuna o-R40 ngicabe ukuthi njalo umuntu njalo ekuseni evuke ngifuna o-R40 njalo ekuseni kodwa ukudla nje kukhona yena uyawufuna lo R40 kanti yena kangitshela ukuthi hayi sengise-addicted ngewunga yabo agcina ngingene kanjalo-ke bafu. Okay. Mhlambe u-understandisa umuntu obukayo ukuthi ekhaya uma usuka eRichards Bay uze eThekwini usuke uthi uzonzana. Ya mina mangisuka ekhaya ngiza la sengumuntu nje ozofuna amatoho
yabo khona ukuthi ngingalokhu ngihlezi ekhaya yabo ngoba sometimes uma uhlale ekhaya kugcina sekulahleka something ngamakhelwane kuthiwa ilo mfana la kanesitolo hlezi nemali kodwa manje akasebenzi yabo gcina usususpecteka-ke manje kulahlekeni kwezinto emakhaya ukuthi hayi obani nobani umfana walapha kamtshali usebuyile yabo njengoba ehleli nje lapha nihlezi benemali nabo bahleli lapha esikokela babhema insango bayithathaphi imali gcina senithathwa senisemphakathini senasuspecteka ngezinto ey'lahlekayo emakhaya. Iyo lento egcina sengenza ukuthi no angisuke ngasekhaya ngize la eThekwini ngoba njengoba ngila eThekwini kunzima ukuthi ngigange ngoba ngisuke ngithi uma ngicabanga ukuganga ngicabanga ukuthi mina kahle ngisukaphi yabo. Uma ngilimala la eThekwini akekho umuntu ozongisiza. Uma ngishona la eThekwini koba nzima ukuthi umndeni wami ungithole yabo. Ngaze ngakhetha ukuthi ngibe umuntu nje oyigadela iy'moto ngithole lowo masente lo ukuthi ngiyitholile imali ngalelo langa bengi-affectile noma ngiyitholanga ngiyamukela lokho engisuke ngikutholile yabo. Ngihambe ngoyilalela la ngidlala khona khona la ngizima la emgwaqeni osafisa ukuza la emgwaqeni ngiyacabanga ukuthi akawukhiphe lowo mqondo loyo ngoba kuhlala la emgwaqeni kunzima ngoba ulimala noma yinini. Kuyenzeka ukuthi ulele mhlawumbe umuntu sebanje inkunzi sihamba nabangani bakhe bekhiphele kwena isibhongo nosukulele mhlawumbe kulowo vrandi mhlawumbe kuleyo paki kuthiwa yizo lezi zinto ezisibamba inkunzi. Thothi wena ubambe inkunzi awenzi lutho uyahlanganisela ngokuwasha iy'moto ngokugada iy'moto kodwa uyagcina usulimala ngenxa yabanye abafethu esihlala nabo la emgwaqeni ababamba inkunzi abagqekeza iy'moto zabantu. So wafika eThekwini ubukade iy'moto kithi? Ya uma ngifika eThekwini bengiyigadela iy'moto yabo namanje ngisagada zona futhi. Okay. Lo sisi lo wahlangana naye nabhema insango wagcina usubhema ihunga. Baba. Usuyazi ukuthi ubhema ihunga usuhlukene nalo sisi lo. I-way forward akho ibe kanjani-ke lapho uqhubekile nawe wathola indawo la idayisa khona? So ngesikhathi mina bafo ngithola ukuthi ehunga phela into kanje yabo khona abaphethe benginokubabona la ibhenywa khona kodwa bengingayitsheni ukuthi mfethu nami ngizogcina sengikuleya ndawo yabo la kubhenywa khona ehunga ngesimo bese ukubona abafethu bebekhona yabo. Kodwa ngenxa yokuthi sengiyi-addicted lesi sewangifaka ehungeni ngigcine sekukhona abafethu engizwana nabo ababhema ihunga bengifaka kuyela ndawo ekubhenya kuyo ihunga. Gcina-ke nami sengumuntu obhema khona senginganankinga nje nabo ngoba nami ngesikhathi ngingakayibhemi bengithi uma ngibabuka abafethu ababhemayo yabo ngingazi ukuthi mhlawumbe into ethiwe ihunga yabo ngitsho mhlawumbe bayibhemela insango ngoba suke ngimisile kukhona nabangaphandle kwalelizwe ababizwa ngama-Tanzania yabo. Thothi bayisikokela ngitsho ngithi hayi kubhenyiwe insango kakhulu yabo. Ngithe nami sengibhema ihunga-ke sengibhema nje focusile kuyona ngabona ukuthi kahle lapho nje babehlezi begcwele laphana kahle kahle kubhenywa yona ihunga yabo. Ngagcina-ke mfethu yabo nje sengiphilisane nabo yabo khona ngiyafisa ngelanga ukuthi ngiphume kule nto yabo ngoba phela vele akekho umuntu odalelwe ukuthi kumele nje sidakamizwa yabo ngoba uhlala emgwaqeni kumele ubheme ihunga yabo cha anginjani. So akwazi wena wazama ukuyeka ngaphambilini? Angazi ngizama ukuyeka yabo. Ngike ngazama ukuthi ngiyeke ngokuthi nje kungabi bikho mhlawumbe amaphilisi engiwasebenzisayo ngahluleka yabo. Kuba njani like ungabhemile yabo ukuthi ubheme ngempela? Ungabhemile bafo yabo uphuma ishiye inyembezi uconsa inyembezi ungashayiwe yabo. Uma ubuka nje into ukuthi buyisa yabo inhliziyo ibancane njengangokuthi ngagcina usuthatha isho into yomuntu noyitshela ukuthi akakuboni kanti umuntu uyakubona ugcina usulimala ngoba abanye abafethu njengoba bethothi nje bagqekeza iy'moto hhayi ngoba usuke empethefeni nothanda ukugqekeza imoto kodwa usuke ephushwa yini ile pheni akayizwayo ngaphakathi ukuthi uma ngayigqekezi le moto ngithathe le foni le ngihambe ngoyidayisa ukuze ngithole imali yokubhema ngizokwenza njani yabo ngoba thina abantu be-drugs sisodwa futhi asibhemisani ngengiqamba manje kusuke kuphoqa ukuthi kumele ube nemali yakho ezoba khona ephaketheni ukuze ubheme yabo. Yikho ukuthi abanye abafethu bagqekeza iy'moto batshontshe ama-wheelcap yabo babambe inkunzi yabo ukuthi into eyinkinga ihunga iyakusiza ukuthi ngesikhathi wena uthi uyaganga usubanjwa ulimala kuba kuhlungu futhi yabo ngoba yena lo muntu okudayisela i-drugs akanendaba ukuthi ulimele unjani yena ulindele ukuthi uma ufika kuyena uzokhangela isandla umnika imali ekunika i-drugs
kakhulukazi Simple. inkinga nje isinto esiyinkinga kakhulu-ke sesilinyazwe nayibona abafethu abakhona la e-South Africa ngoba siyidayiswe nje nabantu abakhona la e-South Africa kuyibona abasicindezela kakhulu yabo. Ileyo nkinga nje kuphela sibhekane nayo thina bejasi kodwa siyafisa ukuthi futhi impethu kube khona mhlawumbe ushintsho lungaba khona mhlawumbe kube khona uhulumeni mhlawumbe into akayenzayo mpethu ukuthi sithole mhlawumbe i-medication yokuyeka i-drugs yabo izinto ey'kanjalo mpethu gcine nathi siphumile. It doesn't matter ukuthi awona abazali kodwa hhayi ukuthi kumele mpethu ufokhase e-drugsini ngenxa yokuthi wena usenamama usenababa. Lokho kumele ukubeke eceleni makudale owadalwa uNkulunkulu ngeke uze ukushintsha. I-Arosta ibuhlungu. Ine-pain bafo ekuhlungu ngabo ngangokuthi yabo ngisho ngathi ubeka ini emnandi bafo ini nyama Ungabeka i-KFC la. ungabeka i-KFC ubekeni bafo kodwa uma ngaphemile bafo for ngayidlela i-KFC yakho bafo ngubuka uyidle uzoyiqeda uphuze i-drink yakho uzoyiqeda ngeke akuthi sure kodwa once ngaphema bafo ngizoyicabanga la KFC le ade ungiyani ukuthi yazi ukuba ngiyithathile leya KFC ungenani mhlampe uma uhlangana nomuntu endleleni esho ungaphemile mhlampe tso bamba nayo ibhathi impethu uncamela ukuyibeka noma mhlawumbe uma uzohlangana nomunye ugcine usumnikani ngoba ugcine sikusinda kahlathi lento ekuthiwa i-Arosta bafo iyaqeda amandla egazini isho uhamba ugcine usubona nawo umuntu oseceleni ukuthi hayi lo muntu lo uyagula yabo kanti hhayi ngoba ugula mpethu ile pain le yokuthi wena awubhemile. Okay, 2010 waqala wayebhema iwunga. Ungikhuluma ngokuthi behind the scenes wakwaboshwa for 8 years. Ya bafo ngeke Uboshwe kanjani? Buwenzeni? uboshwa kwami labafo